Arnyanto joda do e Futi Wutal boutique woni ko do e der Thiès keur Masamba Gueye Peul to rangrango woni do lawol fade keur dago sada fay galle jem to tableau dabakh maliko darido Futi Wutal boutique addi koko hesdi poul jesner siphon lafaya jipir coton tunimuni applique chimical waxé taguet lin Pageris Gold prêt à porter tawko rewbe e worbe brodé coton dentelle arva italien tawko worbe bimi ebe jeeya en gros ebe jeeya kadi détail anti do hebde hen ko leri non mbatta ko 77 346 56 13 walla mbada 75 367 00 40 ya do be jaar ko li di nandiri diwdato Punejilale Funage nage Funage nage Nawe warko nage Kwala fomo Kilo dali samba Dado Noligo yara ibubel Itani Unyo benewi Unyo benewi Kono na mimbi miko kilitana Iligoda kakadi Tu vois, il faut que laisse d'ici ce soir. On casse le sogul, on va chercher après les galous. Non. On va chercher les galous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, allez se battre là, c'est pas ça la solution. C'est la solution. Non, c'est pas ça la solution. On a parlé avec lui, il est refusé. Non, c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. On te force le mariage, même si elle n'aime pas. Il faut parler avec la fille. La fille, on en a parlé, la fille, il est de voir. Donc, elle ne l'aime pas. C'est ça le problème, elle ne l'aime pas. Elle va l'aimer. Si vous frappez le monsieur là, et qu'il se blesse et on vous amène à la gendarmerie, qu'est-ce que tu vas faire? Non, tu ne vas pas partir. Non, s'il te plaît. Non, je ne te laisse pas faire. Il ne faut pas le faire. Je vous encourage pas, c'est ça. Non. C'est moi, Emmanuel. On s'est déjà parlé. Non, je vous encourage. Si je parle pas, c'est les tapettes, quoi. Et puis, deuxièmement, c'est les jamfades, quoi. Non, mais vous deux. C'est mon meilleur ami. Même si c'est ton ami. C'est mon meilleur ami. Même si c'est ton ami. Moi, je l'ai proposé. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je suis pas d'accord avec toi. Pour que Boubel marie avec lui. C'est mon meilleur ami. Moi, je garde toi. Lui garde Boubel. Mais Boubel, non. Donc, je l'ai sauvé. Voilà. Je l'ai sauvé. Non, là, écoute-moi. Boubel, la folle qui n'est pas normale, déréglée là. La personne qui devait avoir 100 vis, elle a 45 vis, ça manque 55 vis. Et celle qui a 100 vis plus 5 là, qui a refusé. Maintenant, tu dis que Boubel, elle est refusée. Pourquoi la personne normale ne refuse pas? C'est les Jamado. Les Habadan de Takare. Depuis les en face, on les attrape les mois. Va chercher une femme comme lui. Non, viens là. Non, laisse. Il faut se massacre. Non, il ne faut pas partir. Non. Si tu reviens ici le soir, tu me dis que ton ventre fait mal là. Je vais augmenter ça. Tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Je vais mettre du piment même. Laisse, on va sentir, on va aller casser son corps. Tu sais que je garde le piment de Mamou dans ma chambre là. Je vais te mettre ça. Tu vas voir. Je vais gratter ça sur ton dos. Il faut partir te battre. Vas-y. Nen wana Boubel nan to tooñ Asimi ko kanko woni ñoxti o wi Asimi defan ko moƴƴi o waɗani lamdam o waɗani soble o waɗani jimbo o waɗani haydara ko wondi moy ɗum kanko wona aɗa andi hanki ko min walle so wona no min o yaltata anani o mbe sikina non ko yawata kanko ko wondi moy ndefu jalan ko hanki sa yantane ngudo ndefu mamin ñam adi anani a wi ham yom wallu yew an ya Boubel nana woni walle na Boubel an ko wondi ma ndefu argay ko matta ɗon ni ane ngeɗo nange jabboro hendu la ilaha illallah
yetto ala ko daroɗa mbimi ko ya yetto nage 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 ar d'abord ar d'abord joden miijoden holno mbatten hawa yalta o forasiye mbawin fiide mo ko no jiddirden fiide mo ni joddo jewten ha paamude min kam yiɗani joden min kay jimmi tan ko ngara mbaɗe mo attaqué hande tan o maya law ko min kay hande kay o min barat mo tan o wiya o yalta wuro ngo deret mi waɗi ororo noon pour nomi ko en duttata galle mi jeewa pontoje tan mi senga ɗum ɗo yalta ɗo mi senga yalta ɗo comme ça so fimu tan mi fimu hoore nde bele naata e hoore makko deret a jero a yano an barke ɓurani kare mo ideji maɗi no moƴi wa ɗo ay ɗo so sengama pontoje ɗe tan daro tan ceeɓeli hen waɗani yal comme ça ay somi tampi hare mi fawanam tan o yabba hen somi fawanimo tan o yabba hen bone mayde naata e makko ko wona ponto meɗi yiwde me sanciji nden ɓuuri waɗi mollowo tan ñojjimi tan kawramo hen tan ponto naata e yam gandu ponto ɗum tagi gandu somi sengino hen ponto min mbaratmo direct bon non mbaratan hamin jetto min jaltinamo kanko mooro holko woni idée ma mino pour min piyamo jiyamo ko yara e bubel hayo je nder galle ko galle o toon nder galle maɓɓe tawi mo toon pemo en kulani hen de yero en kulani hay bati wallahi galle maɓɓe jehen toon jehena nder galle to naten toon piyemo cabbi haw ma e goppe mo wallahi o idée yara non on idée yara o yara par ce que sen naati galle maɓɓe ko wiyalase domicile deuxièmement ala relation de kadi en dañta gonga par ce que ko minen tawi ɓe galle maɓɓe te nden am mbawi jinggude amen babam nen ɗo hay basi non am mbawi jinggude amen nomin jagorini amin mbawi dañde hen surprise quoi eyyi joni noon holno mbatten mi yahat paɗa kam ɗo mi wiyamo hawa yetto an bubel mi jaɓɓotono hendu an gueɗo nangue neɗɗo daro hen wiya ko hendu jaɓɓoto min ko ɓuuri mi anje tan mbatton kam ko ɓuuri mi anje tan mi haalda e neɗɗo e sunde yaltina ɗum e weñje jikkuji moɗon ɗi waɗaka barka beejo weejo ala ko mbatta ko suuri an holko wondima e ndefu ñalango bubel neɗɗo yo yakade ko woni haaju mum o wawa ƴew no lotirta koɗo maaro yo haaju ma bon hen min gommi tan koye wallude mon gommi tan koye wallude moɗon tan mbaɗe wallira on fi sibilillahi on nani e joni fi sabilillahi yamiraka an a wawa wiide sa yontama aɗa heeroro yoro hay hendu wuttata e dow mum o so yontama yontugol mum uppu defa mum haaju ma yo bon hen an hanki so maymono wallanamo mamin ñaam ay noon balle kam eyyi on mbawa go fof ƴetto hunuko muɗum tan waɗa ɗum hunuko gertogal tan wona yam cukkuj so waɗi cukkuj pari o waɗa cukkuj balle kam dal balle kam eyyi mi walla noon ɓay noon wonti yaari ni hennene mi sooɗo hen juuɗam ha laaɓa cer onone tekum moɗon eyyi moƴƴi koye deedi moɗon nanma yo bon hen ko jiiɗon hen foof ɓamon ay neɗɗo noon kala no potirɗa e galle ndekete so nawle ari ko nden gandata a andata no nanguireɗa e galle mukko so wona a dañ nawliraɗo kono jeehe lembele lemale muɗum jeehe mongoye ngoɗo ha heewa mbattone ngo eyyi moƴƴi hen ana wawi wiide neɗɗo wawa def oɗo ne selli haylallah mi nde ko ala ñiña ngati min yo aronoto hawa nan ɗo faɗa ana selli sa wimo yo aronoto hawa omo jogorade wona hawa adi carere de sa wimo hawa kay o hayri arde haali gonga yeɗo jeeya nder galle ngo tan joni aɗani mbatten koccen kaaƴe ha heewa bettude nder dow seŋe maɓɓe to andi babiraɗo o piwo muru jenga haw ummo
oron ko danade jirgiren gallo ron ha jirgiro kaaje gerew tan bon mata gerew wallahi se mbari non senga quoi se mbari non be jaltat wallahi mo jaay hana famani so jalti tawar ko ki galle o fo jalta parce que awade birli quoi wa fe senga o wade birli so wadi birli a bay fam kam ro be jalta be darmin jeewo fi do kay hol weddobe do kay dum problème dina hanu maten ni ñolde joni hanu mbatte mi yaa galle mabbe mi yemu arnoto makki gawl ada ndi makki gawl ina jeeya e wadbe moy forage di e bamma mi yemu arnoto makki gawl no so ma ko ayiri wana yiri ay réfléchi moftanam boldam mi sorno dido min kadi mi sorno ba lelno dum do caggal do comme ça so yalti ha ari ha fandimo do tan kocce ses cabili tan min kasa gel mama wamudu yaw modem no so ari non o robo fende ala so fande yam an jittu boldu ma piay dande tello sam so fande ma mi hula rede gile ma ko tello sam mi hula rede muftu gile ma ko armi mi hula rede repousé au sens plancation modem no modem no hande de serero mi waram wallahi yero wino fono wadde dum wa fono wadde do pontoje ha heew jarani yabudi ni hoore heran o maya ili gonda ko kadi ili gonda ko jeyre ili gonda ko jawdi Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Oh, forasier won. Forasier. Oh won. Ça va? Ça va, yéen a ko. Karcelli. Ça va, alhamdulillah. Ça va bien. Sant. Sinon? Ça va, sant Fall. Yima galle mon. Ça va. Yima galle mon ala doyen. Oh, oui, no sohluma. Maki gawlo wi mo sohluma quoi. Ba mum Alassane gawlo wi mo sohluma wi ya irza ko haw mon jodi do quoi. Maki gawlo wi ma jogi battu pour ko faate ndiyam dam no ardata ni dero balde ndiyam dam foraso ko wajjat ba ranwani tal a fami mi nanani wala fo no mi handa fa rek yow Macky de soxla yow mu wax wilo ko mom si bunti keri man hande mi liggéey tan quoi ne ko après mi nodduma lan man damay liggéey fi mi liggéey tan après mi nodduma ya hal o wi ko irza mais min liggéey ma aussi ko urgent liggéey ma ko urgent hal tan ko mi aria Macky o to funebe Macky gawdo koddo funebo grand Macky wana ada andi mu grand Macky wa mi liggéey tan ala ga liggaki do o won bunti ker o wi ya yaltu bunti ker o halan ma njaha bunti ker wa mi ari mi ari maar wa mi halanam o mon ton dari de o sohluma irzawi kam noddonam forasier wo mbur sohli forasier wo ko irza tohlir mi forasier wo mi on forasier wo min beldani parce min beldani min makko o wi kam tin si walla yor noddonam forasier wo mi mo ok o wi mo dari do ko keppudo vitesse lumma do mo min mi anda o mais haltam ko ari ne ko mom mo ari omo jogi haaju toon wonmo haaldata toon ar o musi accu yerema ko irisa wallahi accu yerema mi tottam hobbe de bogge ndida fide mi womre accu yerema yah mi ari vraiment walla famani ta famino ko paranno ma bobal ko wera tottam mi womre ar no mi ari ko ni problème an mi ari ara ne ara combien minutes 0 minute 0 minute man wi mu 0 minute ma
ne garda do min kasa jeel ma wa tere an so taw garda ma anta man est-ce que uma jax Bambey nag nit kaaw sama parce que fi pele ñaan nage 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 gel naan mbeɗa wiya mbeɗa haalanma aɗa ko ñinmi wiidema ummo dow hafto hollum hen ay mbeɗa haalanma ko ceerno ɓurani mi gandal ay oɗo buubel ko neɗɗo masibo sikka haala gorko ndi haala buubel en yera en haala buubel kalantumami sabu ko wiyete ko bonene ñeñe bone noon sene ñeñe galle he mi haalanta gila e law aɗa andi jikku buubel ko toñowo o meeɗa hen yaltude so kesi ha wiruji makko ɗi kucce ma a wonta wuur moƴƴam ɗeɗo balɗe o nana defa yontande muɗum koye mum tan o seŋi e ko defata ko welani on jogori ñamde ko boni wawa ko tekum defata ko ummima ɗo faati to ko wondimo ɗo faali kam mboɗo ummi guese heccitaɓe heccanki tan wonno anani mboɗo ummi guese tan faali kam dara mboɗo sikka ko haaju mawɗo o wi kaw aɗa tampi de woƴƴimi tan ko aɗa tampi ene woƴƴimi holko jagorɗa ñamde hen anani nden hi bottare defa o wi defama de kono welani ko defi ko fewani hunde andan wayi ene herƴi moƴƴani ɗum wonani kam kalta ko an haade makko haali mom yo herƴi i herƴi ƴeew ya haaju ma yontande makko nde ɗo so wonano Maymuna wallahi goto ñamata eyi a wawa defde aɗa wiya o wawa defde an a wawa ndefu eyi yimɓe kalani ne deƴƴi kadi mbiya aɗa ñiga ko goɗɗo dal min kam hankadi buubel kay yeere ay komi anda fof tampi hankadi ni wondi gueɗe ma Allah ne seedi so on nani ma unmo ɗo kadi unki bunayi follere so nden yonti noon sen jiiɗi joɗade en jottako min kam mi haalntakam hankadi tampintaka mbawɗe mabɓe fof anda ko waɗi anda ɗo haaɗi goɗɗo min hankadi ɗum tampintaka kam haalnima ni ko defata ko welani an a wawa defde sa wi o ko defata welani ɗum ko mbiɗa andi tan mayde makko ko heeɓi segene mi dal ko joguinomi hen juutka e dabba mbimami ko ya noddumo mbajoɗamo wallahi sa wajakimo kadi mayde no uuramo wajete ko nano neɗɗo nano kañum wajete kono mboɗa andi kam min kam mboɗa andi mbawmi tan ko haalde haal tan so reppi noon ha ñande o jihodire o ñande no andata o parani pour hat ko wawi hen wonde foof haal hen o wawimo de eyyi haalanmo tan ala haalde kam mami haal haalde kam mami haal certain haal haalde kam mami haal eyyi moƴƴi arɗo mi suɓanma leeɓi ma deneji sa haalani wallahi ma yit joɗade ɗo mbiya wulnanam warga walla ittanam leeɓi daneje donka aɗa sikki tan pour probléme buubel tan e hollum mbimi min ko kalantonoma mi gayni kadi ko kalami ko an ɓuuri kam ɗum andude haalnima aɗa majji buubel eyi majjani buubel kadi yero tampere buubel yero ha holno o kam so rentaki ɗum mbiɗa andi so fiimo mina hay jariguel naaɓe ni jotta ko salla haala ka heddiɓe salla jaaɓi gilli gonɗa ko kaaɗi gilli gonɗa ko ƴeyre gilli gonɗa ko jawdi man moo li mu waxoon daa bëgg a nekk dëgg sa waay problème mooy mbiru dof moom ku ci dugg ak lu ngeen mën a jote yow la ñuy yedd quoi non surtout xaar ma woo moo quoi xaar ma woo moo parce que gars yi nii waa ji dof la nit quoi sëriñ sama Fuuta gaa ngi bëgg a wax ci man de pël yi ndeke ñu may la jabar bëgg laa indi yeneen problème gain allo
waaw mo way towni an fo nek min berem hedde yirlaabe ni lu xew foofu yirlaabe boy ñëwal gaale boy mi ar gaale ko ñëwal ko jam ar gaale ñëwal ñibbisil gaen ka gaale ñëwal ñibbisil fo mi ar gaale ko mer ko jam non yoro moo fi ñëw baay di ma wax ay xawma cerno xawma kan nodduma mu ngi ci buntu kër gi affaire yu kenn comment te xam yooyu wóorul quoi alors yaro waaw pour évention be ngari galle ñëw na fii léegi nii ne ma boy naan ma kaay xawma cerno nan moo la soxla mu ngi ci buntu kër gi je sais pas forage mais yaro mi yimu joni kanko e manel gis naa ko léegi fan nga leen gis côté marché waaw kon boy dëgg la agsi nañ agsi nañ boy ar rek ar quoi ar non gis naa ko léegi marché bo yoro fii la jóge ma woolam hande la fi yoro yax mi nodduma boy ar rek nga ñëw xoolal ma lii quoi dama bëgg a xëy dafa ñëw waaw comme man yow moo yoro xoolal léegi la wax ak man hande nii moo ngi mu ne ma mu ngi si buntu kër gi moo xaw ma ban cerno bi moo ma soxla te xam nga affaire yooyu noonu man comprendre ma quoi dama bëgg yow nga ñëw xool ba xam moom moo fa nekk mook cerno wala affaire bi nga ma doon wax moo commencé concrétiser wu quoi min joni mbeɗa woddi de dama sori man munuma ñëw léegi boy dama bëgg xëy boy waaw arde joni kam so hokkam 30 minutes c'est bon 30 minutes c'est bon boy instant bi moom c'est bon waa gaawal rek lu mu mën a demee daal bul defaat leneen quoi man après hokkam 30 minutes waaw man dama tardé nii xam nga booba léegi am forage bi am xam nga am na ñu fa waroon régler xam naa boobu boo yeexee ndox dina coupé te mënuma génnagun quoi mi yax liggéey mais wala yax fan mais il faut que affaire bi addi siiri ka ni wana problème xaw ma quoi il faut yow nga ñëw nga dem si biti nga xool ba xam moom la wala quel est le problème quoi parce que yow prévenir woon nga ma déjà boy subu àll rek boy defal vitesse nga ñëw jëlal benn moto cak-cak nga ñëw teew quoi boy sérieux oɗo mor woni ɗo mbeɗa woɗɗi de kon boy jëla moto boo ko yoree woodi bi du am problème instant wi situation woodi boobu noonu nga yow pense à ce qui se passera bu fekkee li may xalaat nii noonu la demee joni hokkam seer mi nodditma joni non bul noddu ñëwal direct rek Fall ar direct yaatoɓe jaada kooli ɗiɗi nandiri diwɗata yo puneji laali funnage naage rewoye warko naage wala fomo kon tilo dali samba dado noligo yero e buben itani yo benewi yo benewini kono non mi mbi ko kilitam non ili gonda ko kaadi ili gonda ko jeyre ili gonda ko jawdi o wawi hen wonde fof woni sitanine Bugal wi ko kañum woni jeew Asimi wi ko kañum woni jeew ko waawi hen wonde fof kili yero ene poori kili yero ene poori ene poore nawli ko yero e buubel Asimi woni jeew Buubel woni lembe
be yore nawli ila bama jogi nawli ko gilli non wana jawdi jogi nawli wana basal jogi nawli nawli ko yore bubel hayo woni bitani nage 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 rewe warko nage para fomo chitani chilo dali samba dado daranam nawli daranam gigi daranam nawli gu yaray bube daranam gilli yaray asmi daranam nawli yewanam nawli